između dokumentarizma i fikcije. Film sam razvijao, kao što sam rekao, tokom druge godine sa podmentorstvom ili Sejada Šabodića na drugoj godini master studija. Dobro, kako je, mislim, ta ideja, scenario, kako ste nagovorili Slavku da bude protagonistkinja filma? Da, pa morao sam da kažem da će film biti za ispit samo, iako nije bio za ispit na kraju. Ali da, mislim, ideja se rodila iz te neke observacije, rekao bih. Nakon džedove smrti uslijedile su neke promjene i generalno me zakupirala ta svakodnevna rutina, ta neka neizgovarana emocija i to me zapravo povuklo da kroz, da tako kažem, tihi, observatorni film prenesem nešto, pokažem. Ćete vi da kažete kako je bilo raditi s Aleksom? Nešto o procesu. Meni radost, čast, zadovoljstvo. Šta bi drugo? Ima li neko od vas pitanje za Aleksu ili članove ekipe, mada je dogovor bio s Aleksom samo? Imamo mikrofon i baš i ne vidimo najbolje, ali tu je ekipa koja će vam dodati mikrofon. Aleks, koji su planovi, mislim, da li želiš da baš ostaneš u dokumentarnom filmu, da te to nešto što te najviše privlači, taj žanr, ili... Pa rekao bih da još uvijek istražujem i trenutno me najviše interesuje taj prelaz između dokumentarnog i fikcije, što će mi zapravo biti na neki način teza, pa nadam se da ću se pronaći u tome, ali svakako nastavljam da radim i na igranoj i na dokumentarnoj formi, tako da vidjet ćemo šta će bolje ići. Za sad svakako da nastavljam da radim dokumentarno. Super što si ovo odradio kao dokumentarni film. Tako je. Hvala vam puno. Hvala najljepše. Naravno, kao što sam ranije rekao, sada će biti film Planina se neće pomjeriti, Petre Seliškar.